Da li je predsjednik Vučić lagao o pozivu i razgovoru sa patrijarhom Irinejom da bi ostvario uticaj i sa religiozne strane i da li govor tel da to može da nam otkrije? Saznajte u ovom snimku. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal, Stojan Novaković sa vama. Trener za mikroizraze i govor tela. Kao što svi već znamo, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej je preminuo u svojoj 90. godini 20. novembra i kako su mediji naveli usled posljedica COVID-19 virusa. Sahranjeni u hramu Svetog Save i na sahrani su prisustvovali i govorili pored sveštenstva i politički zvaničnici i naravno predsjednik Aleksandar Vučić. Pre nego što krenemo sa analizom, vratit ćemo se 11 godina unazad i pogledati snimak kako je Aleksandar Vučić reagovao na govor tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića na sahrani patrijarha Pavla. Nije bilo mesto Borisu Tadiću da traži direktan prenos pa da on učestvuje u iznošenju kovčega. To rade srpske vladike. Nije mu bilo mesto na sednici sinoda. Nije mu bilo mesto ni da govori posle Vaseljenskog patrijarha. Trebalo da pomogne i da učini sve. Svi državni organi su morali da učine sve da to bude organizovano na najbolji način i da se ne pojavi nigde osim pored odra patrijarha srpskog gospodina Pavla i da pošalje saopštenje čim je nastupila smrt. Posle toga mu nigde više nije bilo mesta. Kažem da svi mi koji imamo drugačije političke emocije, a koji volimo patrijarha srpskog gospodina Pavla, juče smo bili na Opelu na platovu ispred hrama Svetog Save. Ostali smo čak i kad je Boris Tadić govorio, ako smo mislili da mu to nije mesto, iz poštovanja prema njegovoj svetosti patrijarhu srpskom. Znate li koliko se ljudi zgledalo? Samo su se ljudi zgledali. Nikome nije bilo prijatno. Čak ni vašim pristalicama. I svi su mislili da tome nije mesto. Sada ćemo vidjeti još jedan snimak Aleksandra Vučića nekad i sad, ali na temu protesta u Srbiji. A oni koji nasiljem misle da mogu da rešavaju stvari, bit će privedeni k licu pravde. Upozoravam predsjednika Republike da se ne igra diktatora, ni tiranina, neka ne preti ni narodom na ulicama, ni bilo čime, neka ne preti šta god da misli da uradi, jer mu to neće proći, nikoga nije uplašio od nas. Sad možemo da krenemo sa najavljenom analizom. Tačnije, analizirat ćemo samo kraj njegovog govora u kome je on pričao o razgovoru sa patrijarhom par dana pre njegove smrti. Pre nego što nastavimo, želim da napomenem da ovaj snimak nije namenjen u političke svrhe. Morao sam da iskoristim dva različita snimka zato što se na jednom ne vide dobro ruke, dok na drugom nema početka koji je jako značajan. Prvo ćemo pustiti početak njegovog govora. Ne mogu samo... Na samom početku sam primetio mikro izraz nadmenosti, odnosno emocija koja možda se pojavi pre ili nakon izgovorene laži. Jako kratko traje i meni je bio izazov da ga primetim s obzirom na kvalitet snimka, ali je tu. Mikroizrazi su pokreti mišića koji traju pola sekunde ili kraće, a sama nadmenost predstavlja vid superiornosti. Kada su laži u pitanju, najčešće se viđa kod samopouzdanih lažova. Ispoljava se baš kao što vidite ovdje. Jedan kraj usana je krenuo na gore više od drugog. Sada ćemo nastaviti snimak i ovdje se fokusirajte na njegove oči i na njihov pravac, zato što ćemo u sljedećem snimku vidjeti zašto je to važno. Da govorimo o odnosu jednog predsjednika i jednog patrijarha. Beskrajno sam voleo patrijarha Irineja. On je voleo i pazio na moju decu jednako kao i ja. Baš onoliko koliko je voleo. U ovom trenutku vidimo kako skuplja usne. Ovo je jedan vid anksioznosti i stresa i isto tako može biti indikator laganja. Međutim, bitno je uzeti sve faktore u obzir, kontekst i situaciju pre donošenja bilo kakve odluke vezane za detektovanje laži. Ovdje nastavljamo drugi snimak koji se nadovezuje na njegov govor. Na dan kada je otišao u bolnicu. Da li vidite u kom pravcu su sada usmerene oči? U prethodnom dijelu vidimo da mu je pogled usmeren na levu stranu, a to je bio vid prisjećanja nečega ili nekoga, u ovom slučaju patrijarha Irineja. Međutim, sada kada treba da ispriča poziv sa njim koji se desio, on gleda na desno, što je vid konstruisanja zvuka ili reči. I want you to look me in the eye, Niban. Right here. Now tell me,
When did you find out Nate was investigating the fund? I first found that Nathan was conducting the investigation after I spoke with you after he was killed. You're lying. And I know you're lying. Oh, you know it, huh? Well, you can read my mind, Roman, is that it? No, I'm not. I'm reading your eyes. The eyes can't lie. Didn't you know what I was doing? A quick lesson in lying. See, this is what us real cops do. We study liars. Example. If I ask you a question about something visual, like your favorite color, and your eyes go up and to the left, well, neurophysiology tells us that your eyes go in that direction because you're accessing the visual cortex. Therefore, you're telling the truth. If your eyes go up and right, then you're accessing the creative centers of the brain, and we know you're full of shit. Više o tome možete pogledati na mom drugom snimku 6 pravaca očiju i njihovo značenje. Pozvao me i rekao, a jel moram, Aleksandre, da idem u bolnicu? Takav je to čovjek bio. Slušao sam te juče na televiziji. Način izgovaranja ove rečenice može mnogo da nam kaže. Kada je izgovorio slušao sam te juče, sama pauza nam može reći da je bio potreban trenutak da osmisli sljedeće reči. A mnogo logičnije i iskrenije bi bilo da je izgovorio slušao sam te juče na televiziji. Kada si govorio... Da li ste vidjeli pokret ruke? Hajde da pogledamo opet. Kada si govorio... Ovaj pokret nije imao nikakvog smisla, jer da jeste, reči bi se poklapale sa pokretom i ovdje vidimo totalnu neusklađenost. Koliko bolesnih imamo, zašto? Isto i ovdje, gdje bi ruka trebala da naglasi reč imamo, međutim opet vidimo kako ruka blago kasni za tom rečju. Što ja da zauzimam nečiju postelju. Isto vidimo i na ovom delu, ruka je završila pokret pre nego što je krenuo da priča. Kada smo se dan kasnije čuli... Da li ste primetili kako je izgovorio dan kasnije? Kao da je želeo da izgovori nešto drugo. Ljudi kada lažu često imaju problem da nađu prave reči, a ovo je trenutak kada je bila blaga blokada u njegovoj priči. Samo je pitao... I opet vidimo blago zakasnelu reakciju ruke i vraćanje pogleda na desno. Je li sve pod kontrolom, je li sve u redu? U zemlji i rasejanju. A treći put je rekao ne brini, sa mnom će biti sve u redu. Gest pritiskanje jezika uz obraz. Kada se ovo desi prilikom razgovora ili priče, tumači se kao izgovorena laž. U zavisnosti od situacije može predstavljati izbunjenost kada osoba želi da interpretira nešto što se upravo dogodilo. Nego vidi da oko Srpske i oko Kosova mi uradimo sve što možemo. Da li ste vidjeli kako prekršta šake? Zatvara se u trenutku kada je i podigao pogled da izgovori ono što je on smatrao kao najvažniji deo ovog govora, jer se tu fokusirao kada je izgovorio oko Srpske i oko Kosova. Pravi pauzu, spušta pogled i nastavlja. Ovdje opet vidimo mikroizraz nadmenosti. Kao što sam rekao, ta emocija može da se prikaže nakon izgovorene laži. I više nismo razgovarali. Otišao je veliki čovjek, naš patrijarh Irinej. Vječna je pamjat učitelju, saborniče i oče. I na kraju vidimo nešto što se naziva zakasnela reakcija. Sada vidimo lice bez reakcije i kada je završio govor, stvara se tuga na njegovom licu. Da je ta emocija bila iskrena, ona bi trajala prilikom izgovaranja posljednjih reči. Međutim, kada se pojavi tek na samom kraju, to bi bila reakcija mozga koji jednostavno govori: hej, izgovorio si nešto tužno, tužne reči, treba i tvoje lice da bude tužno. I tako smo došli do kraja ove analize. Nadam se da ste uživali i šta vi mislite, da li je lagao? Ukoliko imate predlog za snimak ili analizu, posjetite moj sajt www.stojanovaković.com. I ukoliko želite da naučite više o detektovanju laži, pogledajte moje online kurseve, jedine online kurseve u regionu koji vas mogu naučiti da detektujete laži, čitate govor tela i još mnogo toga. Još jednom, hvala što ste gledali, kliknite na subscribe da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa se vidimo na vrhu.